Addio Clio. Ja, ni vsak majster, ne? Andrej ne bo več parkiral avto, ker ga ne zna. Ker zdaj je parkiral z nosom naprej in smo rabili pol ure, da ga dajo ven, še tisti, ki znajo voziti. In Andrej se je ustral. Po 9 mesecih končno je šel tako stran. Addio avto. Dost! Evo, pa je šel avto. Ampak imamo denar! 200 evrov. Se ga bomo napili danes. Moramo iti Od žalosti. V bistvu moramo iti v trgovino, ker nimamo nič za jesti, pa kupiti hrano za mačke. Addio Clio. Kaj? Gremo na Spilsko jezero, nahraniti račke, ker imamo star kruh. Kaj delaš? Govorim v kamero. Gremo. Kaj delamo? Hranimo račke. Nekaj boš, ne, moraš na vegetaciju. This is the mother lode.